Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru y'Amashariki ivugira ku muyoboro wa YouTube, muri kumwe na Sentama kuri mikoro. Tubazaniye amakuru yo muri iri joro, ni amakuru adasanzwe muri iri joro ryo ku itariki ya 25 rishyira iya 26. Turabakunda rero, ikaze ku makuru yacu. Sindi jyenyine, ndi hamwe n'umushakamba. Mushakamba, amahoro. Sentama umugoroba ndetse n'ijoro ryiza. Yego namwe mushakamba. Mumeze neza? Turaho rwose. Hari inkuru iri special cyangwa se ihambaye idasanzwe nka breaking, sinzi uko tuyivuga. Ni inkuru ya wa mugabo w'ubwanwa bweze. Ariko noneho ngo yabukuyeho. Ngo yaba yageze hariya. Mutanya ngo yarageze hariya muri kariya gace k'ibirunga. Inkuru iri buze gutera umutingito Kinshasa. Cyane. Yahageze mushaka. Wa mugabo bari bemeranye wafashe buriya Kirombo. Yego. Akamubwira ko atagomba kuzakurikirana umuryango we, akamutegeka ko agomba umuryango avukamo n'umuryango wa politiki bose ko atagomba kubakurikirana. Agategeka Gisekedi ko agomba kujya ashyiraho umuntu agishije inama, washyize mu rwego urwo ari rwo rwose. akamubwira ko mu matora azakurikira agomba kumushyigikira. Yego. Uyu mugabo araye ku kayaga k'ikiyaga cya Kivu ndetse no ku ruhumbezi tuva ruguru mu mashyamba y'ibirunga. Muri uriya mujyi mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Muri Kongo Kinshasa. Rwose araye muri Serena Hotel. Shakamba, umuntu wamubonye yambwiye ko yamubonye arimo gusokoza rwa rwanwa rwose ameze neza. Urwanwa ejo bundi nabonye yarukuyeho kuri iriya video. Ntabwo rutinda kumera, rufite ifumbire. Rufite ifumbire. Ubu se noneho aragura suko Gisekedi, aragura Mirage, aragura iki? Neze ko yari abifite hariya bikahunga. Aremera kubitwa. Yego. Dukuye mu mvugo, hari abantu badukurikiye ari bashya batamenya imvugo yacu idasiguye directe. Twerure se? Nuko reka tuberurire. Icyo twavugaga ko Kabila amakuru dufite yimvaho nuko ari Goma. Kabila araye mu mujyi wa Goma. Kabila ari mu mujyi wa Goma. Mumbaze mwanyuze nanjye sinkaza ariko araye mu mujyi wa Goma. Nkuko yabivuze ati nteganya kujyayo. Ati kandi nk'umusirikare ngomba kurwanira igihugu cyanjye. Ubu rero urugamba ruratangiye gushaka. Ejo cyangwa ejo bundi dushobora kumubona yambaye uniform nka ya yindi Colonel nanga ajya yambara. Cyane rwose. N'amantibare ubu ngubu ari gupfukama, yamaze kwisegura kuri General Sultan Makenga ati urapande wanjye wantanze igisirikare, nubwo nakuyoboye nkakugirira nabi bikaba biba, ariko ubu noneho ndaje ndapfukamye. Ati ndapfukamye rwose, nemeye ko intare itagirisha. Ushakamba kugera kwa Kabila Igoma. Yego. Biraza kugira ngaruka ki ku butegetsi bwa Kinshasa? Bwahananutse byarangiye. Icyo ni icya mbere. Yego. Ariko mbere yo kuvuga gutyo, yego, ndabanza mbwira abantu ko yego, ubu Kabila yiyunze n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Yego. By'umwihariko abatutsi bo muri Kongo. Yego. Arangije ava mu magambo araje ngo bafatanye urugamba. Yego. Nta bintu by'imiteto,
ni kuri front line, azanye ubufasha bwe buhuze n'ubwari buhari, Uvira ibe Tombe, Butembo ibe Tombe, Kisangani ibe Tombe, Kindi ibe Tombe, Kongo yose ibe Tombe. yego Kisekedi agende nk'uko Mobutu yagiye, na Tshisekedi abe Tombe, na Kisekedi abe Tombe. Ubwo rero icyo wambwiraga kibisobanuye, yego ni Kisekedi Tombe we na Neva, yego kuko bo bazakubitirwa hamwe cyane. ibyo Kinshasa turaza kubigarukaho mu kanya, Yego ariko nyuma y'umunsi urasa umunsi umwe ra se yavuze ijambo kuri 23. yego nyuma cyangwa yarivugiye Goma Mushaka, ririya jambo ntiwamenya naho yarivugiye byo, none ko atatugaragariza aho yarivugiye wasanga yaranarifatiye yaba yamara kugera i Goma ati murishyire hanze. uriya mugabo ashobora gucangakisha se kibura, kugenda kwe biranoroshye kuko afite jet privé. yego afite jet privé. Ikindi bihugu bya SADC bimuri inyuma, yego ibya Afurika y'Epfo, ariko ibindi bihugu byinshi bimuri inyuma. yego Ubu rero nk'uko yabwiye Kisekedi ati kugigomba si ikibazo kuko naba ngiye kureba abavandimwe nk'uko namwe muri kuganirira na Bidoha. yego ubwo rero ruriya rubanza ruzajya gucibwa rwa rundi ruri kumukurikirana, bashobora kuzakubita inyundo hasi ku meza y'umucamanza, ya nyundo y'umucamanza nayo imirindi iri hafi ya Kinshasa ishobora kuzakubitwa nka Katanga yavuyemo. imirindi iri hafi ya Kinshasa. ko hari abajenerali bagiye guhindukira, barahari benshi cyane. dushobora kumva ngo na John Numbi ariko harimo abazafungwa Mushakamba ko Tshisekedi ntabwo azorohera abajenerali, azi ko ari inshuti za Kabila. bazamererwa nabi nk'umwe duheruka kuvuga. yego ngira ngo tumaze umunsi ni wa kabiri tumuvuze. ubu amazi yuzuye mu birenge cyane by'inkweto za Kisekedi cyane. niba atanabizi twe turabimubwiye, niba ubutasi bwe bwari bwatinye kubivuga cyangwa se butaranabimenya, cyangwa azaduha, ariko sinakorera Kisekedi. oya wakorera abandi, ariko Kisekedi hoye aya Kisekedi ntayo narya, no gukorana na ba Muyaya ntabwo ndi muheto rwose. ariya nayo muheto azayarye wenyine. umuheto w'umunyemera. ariya nayo muheto azamureka yarye wenyine rwose. Bwana Sentama kuza k'uyu mugabo n'imbaraga 23 AFC twirwaneho basigaye bafite ubu noneho birasigura iki mugani w'umushakamba? ubu nibwo numvise icyo Bertrand Bisimwa yavuze ku manywa. ko nta kuzinga kugihari. rero yaravuga ati ubu twateye indi ntambwe. yego ntabwo tukiri abagishyikiriza Tshisekedi ibyifuzo byacu, ahubwo turimo abagabo bagomba kubohora igihugu. yego iri jambo ryari riremereye, naho sinkamenye ko imbaraga zahuye n'izindi zikubye, ahubwo Kinshasa igiye kugira ibibazo. ntumenye ko umusada wabonetse. wabonetse rwose. Bwana Sentama, ku baturage hari abaturage benshi muri iyi Kivu, cyane hano hafi ya Goma muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo bikaba akarusho, benshi bafana uyu mugabo witwa Joseph Kabila.
erega ni muramu wabo Mushakamba. yego. Mbere na mbere ni muramu wabo. Icya kabiri yenda urebye biriya Tshisekedi ajya ahora abantu rimwe na rimwe ngo ni abaswahilifone ni umuswahilifone. urumva rero hari impamvu zo kuba bamukunda. ntabwo biraza korohera umuntu witwa Tshisekedi wahawe ingoma akanga kubaha, ahubwo nararabimenye ararwara nta sinzi. abaturage b'Igoma bamaze igihe bamutekanye noneho barabyina intsinzi bingana iki, kuko aje noneho agomba kugaragaza. dutegereze rwose turebe. Stade d'Ornite yarafunguwe, yego. ubu n'ejo ashobora kujya gukina agapira we na mugenzi we Corneille Nangaa. yego. ubwo rero bakunzi b'umuco wacu Plus, bakunzi banuriye amashariki, iyi ni inkuru tubagejejeho, tuzi neza ko turi mu ba mbere. yego. yuko Joseph Kabila ari Igoma. ari Igoma rwose. reka tureke ari Igoma, Kinshasa niyibambe niyimanike. ntabwo biza korohera Kinshasa. ntabwo biza koroha muyaya, noneho hari urufaransa rurakama. dusimbukire i Kinshasa rero. bageze i Kinshasa ubwo ngubwo tugere Njiri. mu gitondo twabivuze. Njiri urahumva ubyumva? Njiri hafi na wa mugezi wari wagize ikidendezi umujyi wose. hari n'ikibuga cy'indege cyitwa iryo. kuri iki kibuga cy'indege rero niba yahageze ahasanga imvura iri kugwa. Shakamba niba bamutwikiriye ubukoma. ubundi kiriya kintu bamutwikiriye ni kiriya kintu rero njye nabonye ari nk'urukoma rw'inoza, hari insina yitwa Kayinja, hari indi yitwa urunyangurube. njye ndabona ari urukoma rw'iriya yitwa urunyangurube. maze bagera gutya rwose, umuntu wo ku kibuga cy'indege, umujepe, yego, umujeri wa Tshisekedi, abona nevaraje imvura iri kugwa, kubona umutaka byagora, yikoza mu ikaritsiye, yaka umuntu ucuruza mitiyu, abamwatse umutaka, aba ari wo mutwikira. imitaka y'abacuruza mitiyu. nunareba ku ifoto yagiye hanze, naho umugabo witwa Dr Dash rwose yayizuminze, urabona twa tuntu binjizamo. yego. hari utuntu ubundi uriya mutaka, hari icyo hasi bacomekamo, icyo hejuru. yego. noneho icyo hasi kikaba gifite utuntu two ku ruhande tugenda twinjira mu twenge kugira ngo kihagarare. ushobora kuzamura hejuru cyane cyangwa ukawushyiramo hagati. utwo tuntu rwose nitwo tukugaragariza uwo mutaka umujepa awufite afatanyije n'amaboko yombi. yego. ubwo nibwo busirimu buri gihe. Mushakamba uriya mutaka ni uw'Kinshasa, ni uw'Igitega, ni uwahe? ni uw'Kinshasa, kuko hariya kwakirwa biba biri mu maboko yabo wasuye. yego. umutaka rwose wo ni uwa Kinshasa. yego. niba ari uko Tshisekedi ari munini, wasanga ari we bamushyiramo twa tundi turinganiye babona tudahagije. bwana Sentama rero. yego. Kinshasa, yego, mu mafoto araharagiye atandukanye, ari gucicikana henshi bari guseka. Neva na Tshisekedi bari guseka bakwenkwenutse, ariko ubundi yakiriwe na Minisitiri Gayi Kabombo, wa mu minisitiri w'ingabo ariko w'umusivili. ndamubona. icyo kintu bajye bacyumva, ni minisitiri w'ingabo ariko ni umusivili. yego.
niwe wamwakiriye. Reka twumve ibyatangajwe, reka nkureke utugezeho ibya perezidanse ya Kongo yatangaje mu kanya, twumve n'ibyo perezidanse y'u Burundi yo yakoze twita zigera kuri 2. yego nayo yashyize amafoto menshi hanze, menshi cyane rwose. reka tugende. Biravuga iti le président de la République du Burundi est président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région MRS. Évariste Ndayishimiye est arrivé ce dimanche matin à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue congolais Tshisekedi Félix Antoine. Ati perezida wa Repubulika y'u Burundi akaba na perezida w'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'amahoro, umutekano ndetse n'ubutwererane, urwego rwo mu karere. Uyu munsi yageze Evariste Ndayishimiye, uyu munsi yageze kuri iki cyumweru, yageze Kinshasa kare mu gitondo kubera uruzinduko rw'akazi yagiriye hariya. Agomba gufatanya na mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accueilli à l'aéroport international d'Algérie par le vice-premier ministre et ministre de la Défense Guy Kabombo Mwandiavita, le chef de l'État burundais a pris la direction de la cité de l'Union africaine où a été organisé un déjeuner de travail entre les deux dirigeants. Yakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri Kinshasa, yakirwa na minisitiri w'intebe wungirije, akaba na minisitiri w'ingabo bwana Guy Kabombo Mwandiavita. Umukuru w'igihugu rero cy'u Burundi yafashe icyerekezo kigana kuri site ya Union Africaine, site y'ubumwe bwa Afurika, aho ifunguro rya mu gitondo. Urumva mushakamba umuntu wafatiye ifunguro rya mu gitondo aruhutse, bya bindi yajya avuga arya kugira ngo ibintu babigize nk'umugani abantu ya mikeke yazindutse. Hari n'ibindi urabona rero hariya niho basangiriye ifunguro ry'ibyo. Iyo niyo nkuru ya Kinshasa. Noneho tukajya ku nkuru y'u Burundi. Perezidansi, mbere yuko tugera ku nkuru y'u Burundi, bwana Sentamureke ngira ikintu nibutsa abantu. Yego, muri hano bafatiye amafunguro, ibintu bya neva n'ibitana n'amafunguro. Yego, ni hahandi yari yicaye ari kumwe na Bajire Murumbi imbere ye, Ndayishimiye, ba Korodona, ba Seninga. Yego, bari imbere ye n'abandi ba FDLR benshi. Arangije aravuga ngo azatera u Rwanda. Yego, neva yarahaze ibirunge by'Kinshasa. Ubu rero n'uyu munsi bahise bamucisha mu gikoni. Yego, barabanza baramugaburira. Ubwo ibyo azatangaza ejo ntimubimbaze. Azavuga noneho ko azatera Amerika cyangwa se Afurika yunze ubumwe. bazababwira ko bazasanga Uvira yarayifashe. Mbese ubundi ntashobora kuva Kinshasa Uvira yafashwe. Birashoboka cyane. Tugezeho rero iby'intare rushatsi yatangaje. Intare rushatsi nayo ntabwo yagiye kure y'ibyo. Yavuze iti arrivé de son excellence générale Neva
en République démocratique du Congo où il a été accueilli par le ministre de la Défense, son Excellence Guy Kabombo Mwangezika, à sa descente de l'avion à l'aéroport international de Njiri, avant d'être chaleureusement accueilli au palais par son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Noneho ubwo hari akandi gakurikiraho, ariko hano wabanza tugasobanura kahe aka kabanza kuko ni poste ebyiri zitandukanye. Iyi ni iya mbere, iyindi yo turi busanga ari yo mu biganiro nako aho bamwakiriye, ariko hano baravuga ko yamwakiriye muri palais. bavuga ko yamwakiriye yakiriwe na minisitiri Guy Kabombo. Yego, Kabombo. Iyi ngo yaje mu modoka mu ndege nyine, ntumumbazi yariyo kuko Uburundi ntibugira indege. Yego. Niyo mpamvu babanze kumufotora ari ku kibuga cy'indege, indege igaragara. Yego. Kugira ngo tutabona iyo ndege yamutwaye yariyo, ndabona igaragara, ntibagaragaza ikirango cyanditseho. Abagisha. Ni kwagurisha ko batiye cyangwa bakodesheje cyane. Kuko ari iya Kongo baba batiye birumvikana. Aha rero bo bahise bavuga ngo ni muri pare, mu gihe ba nyir'ubwite bo bavuze ko ni ukwakirwa mbere y'uko yakirwa muri pare. Ni mbere y'uko yakirwa. Ni ava nyibonyeho. Yego. Babona banze kuvuga ko umuyobozi wabo bamujyanye muri kantine. Niko bimeze. Turebe ka kabiri kandi aka ka kabiri ko mu masaha yine mu kanya rwose kari kamaze isaha kashyizweho mu kanya gatoya mu masaha 3 z'ijoro. Ka kabiri ubwo ni akahe? Ako kandi warugiye gusoma kariho Neva yicaye anasuhuzanya na Gisekedi, cyangwa bari bahagaze. Hari aho bahagaze, hari aho Neva yicaye, hari aho bahagaze. Yego. Bari ko badahuje ibiganza. Nakato hejuru yabo byashoboka. Reka nongere nkakiriho esinye. Karavuga ngo le président du Burundi. Karavuga président du mécanisme régional de suivi quoi. Oya ko ni kakandi akandi karatangira Sen Excellence. Ariko niko mfite. Ubwo bari ko soma nanditse ngo son excellence général Neva. Yego. Le président de la République du Burundi et président du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo a effectué une visite en RDC en prélude au sommet du 28 mai 2025 en rapport avec le dit mécanisme. Ndabona nta gishya kirimo. Nta gishya nka ryatangazo rya mu gitondo. Yego, ariko icyo bavuga baravuga bati perezida wa Repubulika y'u Burundi akaba na perezida wa ruriya rwego rushinzwe kugenzura. Yego. Rushinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'inama
yagezweho ndetse umutekano n'ubutwererane. yego. yakoreye uruzinduko rwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikaba bije bibanziriza inama izahuza abakuru b'ibihugu ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatanu 2025. inama irebana na ruriya rwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, umutekano n'ubutwererane. ntabwo agarukiye. yego. ariko ikigaragara ibisi bishya ngira ngo no mu itangazo ry'igihugu cy'u Burundi ko perezida yagiye i Kinshasa, amagambo yanditsemo arajya gusa n'aya neza neza. yego. kandi twari twabigaragaje mu makuru yacu yahise. yego. Bwana Sentama, reka tuvuge ku kantu gatoya mbere y'uko dusoza. yego. warebye niba ari amashati niba ari amakoti aba bagabo bambaye babiri, Kisekedi na Neva? reka nongere nitegereze. urasanga ariko bayahoramo, ntabwo ari ubwa mbere bambaye amashati asa. abadozi niba batavukana ni bamwe. umudozi rwose apyatura kimwe. ndabareba. ariko perezida Ndayishimiye ashobora kuba afite menshi. aho mubona mu y'ubururu, abahandi nkamubona mu y'imikara. iyo yaje yambaye uyu munsi iri mu n'ubundi Neva imyenda yambara akenshi ibidoze muri ubu buryo. yego. uyu munsi yambaye rero ikote ry'ubururu bwijimye cyane. yego. ubwo nizere ko atazageza igihe agacyurira Kisekedi imyenda yari yambaye ibiryo yamugaburiye. gusa ku mafoto nazuminze neza babanye neza, sinzi ko bizapfa kubaho. yewe n'abatana baba barabanye. reka dutegereze tuzabibona. ku mafoto nazuminze neza Kisekedi rwose utayibona yambaye amakote asa hasi no hejuru ari amatisi, ngo ugire ngo yashyizeho inkweto y'ikoboyi, inkweto y'ingozi twita ingozi. yari yashyizeho supurese isa n'imyenda ye. hariya yicaranye na Neva baseka, uzuminze neza hasi kuri iriya foto ya positinzwe n'intare rushatsi, urahita ubona ko yambaye supurese ifite rase zijya kuba oranje. za oranje. bwana Sentama, uyu munsi amatangazo yagiye adusanga muri studio, n'ubu ndabona irindi tangazo rya FC ridusanzemo. ariko iri ry'ubanza barisohoye bajya kuryama. ni muri uyu mwanya rwose, muri uyu mugoroba bariya se bajya baryama ko ari abasirikare. n'intare ntibaryama. Yaresi Kanyuka rwose arisohoye none aha ngaha. ko ndabona rigishyushye. riracyashyushye rwose. urabona na kashe kw'igitose cyane. iracyari mbisi. aya matangazo nk'aya rero mbere y'uko turisoma agira inkurikizi. aya matangazo iyo agiye hanze urugamba rugiye guhinana. agira inkurikizi rwose. iri tangazo rero riragira riti communiqué officiel du 25 mai 2025. itangazo ryo kuwa 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 attire l'attention de la communauté nationale et internationale sur le génocide en cours contre nos compatriotes d'Anyamulenge perpétré par les forces coalisées
du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, les FDLR, les milices Wazalendo et la Force nationale de défense du Burundi, au vu et au su de tous. Et AFCM 23 iramenyesha buri wese, iramenyesha buri wese ko haba abaturage mu rwego rw'igihugu, haba umuryango mpuzamahanga, ikaba ibahamagarira kubamenyesha ibijyanye na jenoside irimo gukorerwa bavuga bati abenegihugu bagenzi bacu b'abanyamurenge, ikaba irimo gukorwa n'igisirikare gihuriweho, ihuriro rya gisirikare cya leta, uvuga harimo FARDC, harimo FDLR, harimo Wazalendo, harimo n'ingabo z'u Burundi. Aba rero iyi jenoside bakaba barimo kuyikora, bayikorera ahabona, buri wese abibona, kandi barabikora buri wese abizi. Ni ukuvuga ntibihishe, ntibihishiriye, ibyo bakora byose baragaragara, babikora ku manywa y'ihangu. Agakomeza ati ces attaques terroristes menées par le régime de Kinshasa détruisent des infrastructures, tuent, blessent et déplacent un grand nombre de nos compatriotes banyamurenge dans les zones densément peuplées de Rugezi, Minembwe, Mikenge, Kundondo, Rurambo et leurs environs, provoquant ainsi une crise humanitaire sans précédent. Warumbajije? Yego, twakomeza. Yego, reka dukomeze. Baravuga ngo ibi bitero by'iterabwoba, yego, birimo bikorwa na leta ya Kinshasa, byangiza ibikorwa remezo, bikica, bikagira abo bikomeretsa, bikagira n'abo bitera, abenshi bikabatera guhunga igihugu cyabo, kuva ni ukuvuga guhunga kariya gace batuyemo k'umurenge. Noneho aba rero ziriya ngabo zigize ihuriro, ziriya ngabo zigize ihuriro zirimo FARDC, FDLR, zirimo Wazalendo, zirimo ingabo z'u Burundi, aba bose aho barimo baragaba ibitero, barabigaba ahantu hatuwe cyane n'abaturage. Yego, aho ni nko muri Rugezi. Rugezi imaze iminsi irikoroza Mushakamba, Minembwe, Mikenge, Kundondo na Rurambo, noneho no mu bindi bice n'ahakikije. Ibi bikaba bituma habaho ikibazo gikwiriye ubutabazi, yego, uburyo kitigeze kinagaragara mu mbere hose. Iki kibazo rero kirimo kiraba abantu bacecetse. Abantu bacecetse ni umuryango mpuzamahanga n'indi miryango yita ku bakeneye ubufasha. Gasoza avuga ati la FCM 23 reste engagée en faveur d'une résolution pacifique du conflit et réitère son engagement à protéger et à défendre la population civile ainsi que ses positions.
AFC M23 zakomeza gukenera ko hari ibiganiro, gukenera ko habaho ibiganiro byo gukemura iki kibazo mu buryo bw'amahoro bidaciye mu mirwano. Irongera kandi kugaragaza ko yiyemeje kurinda no kurwanya, guhagarara ku baturage no kubarwanirira abaturage b'abasivili, ndetse ikanarwana no ku birindiro byayo mu gihe byaramuka bitewe. Bikorewe i Goma ku wa 25 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 bwa AFC M23, Lawrence Kanyuka ushinzwe itumanaho ubuvugizi. Yego, ngo ni porte parole foca communication. point focal. Ni point focal. Point focal ni umuntu ushinzwe point focal communication, n'ushinzwe itumanaho. Yego, urebwa n'itumanaho. Usibye umuriro ugiye gukurikiraho, kuko bagomba kurinda abaturage bakanabarwanirira, bakajya gucecekeshereza ibitera aho byaturutse. Bisimwa ati niba na ngombwa, niba dushotora tuzongera dufate n'ibindi bice. Icyo kintu nacyo gukibagirwe. Ni ukuvuga ngo uzira barayikomanga. Ntabwo bayikomanga, binjiye. Binjiye niko umuntu yabivuga, kuko nta gisigaye mushakamba. Yego, turabibona dutyo ngo barakomanga, ariko ugiye kureba burya imirwanire y'aba bantu, jewe ikintu nagiye mbona bajya kurwana ahantu barahageze kera nk'abasirikare nyine. Ntabwo ari nk'aba bandi, ntabwo ari nk'abazarendo. Erega buri gisirikare cya Kongo cyose ni wazarendo, ni Katanyama muri rusange. Bari hasi y'abazarendo ahubwo, kuko buriya biyise izina ryiza kugira ngo babemere ko bakora ibintu bizima, ariko ririya zina rihabanye n'ibyo bakora. Ni Katanyama muri rusange iyo bivuga utyo. Bwana Sentama, ndagushimiye. Dore burije, reka duharire abadukurikira nabo bumva amakuru kuko twayabatohoreje. Ukoze cyane mushakamba. Ngayo nguko ngira ngo twanasoza amakuru, dore twayakoze bwije. Soze mushakamba. Abadukurikiye nabo tubaha umwanya wo kuyakurikira neza. Wakoze cyane mushakamba, uraremeye. Sawa, ijoro rihire kuri twese. Nakoze. Turabashimiye rero ko mudahwema kudukurikira, ni iby'agaciro. Turabasaba gukanda subscribe ku batarayikanda, ikandwa rimwe. Abamaze kuyikanda ubwo byararangiye. Mukande like kugira ngo bigaragare ko mukunze amakuru yacu. Mukande share kugira ngo muyasangize abavandimwe n'inshuti zanyu. Munakande kuri comments, mutwandikire, mudushyikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi byanyu, kuko birushaho kutwubaka. Murara haryana rero, mwari kumwe na Sentama, naho ubutaha.